Dumelang, le amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye ke tsetana ya bobedi mo re buang ka go hetola katlholo ya kgotlatshekelo. Yaka ne ke buile mo tsetaneng ya ntlha, tsatsi eno re tabe re bua ka mo go bitswang variation le rescission. Mme ga godimo ga moo re tabe re bua ka kgang ya variation kana go leka go hetola katlholo ya kgotlatshekelo mo dikganyeng tsa madi a tlhokomelo ya ngwana a kgwedi le kgwedi mo go teng maintenance. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya tsatsi eno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, re tabe re remeletse mo kganyeng ya variation le rescission, re lebile segolobogolo molawana wa kgotlatshekelo e go teng High Court, mo go bitswang go the rules of the High Court. Mo teng ga molawana yo, go beilwe dintlha dingwe tsa gore motho o ka kgona go tsisa kgang ye ya go hetola katlholo ya kgotlatshekelo ka variation kana rescission go lebilwe dintlha dife kana mabaka ahe. Ntlha ya ntlha, motho o kgona gore a ba a kopa rescission kana variation kana go busetsa morago kana go hetola katlholo ya kgotlatshekelo ha e le gore katlholo ye e ne e hilwe ka phoso, e le gore e ntshitswe o pewa batho ba ba sekang a sa itse, gore ba sa bolelelwa gore kgang ya bone ya tsena ka letsatsi leo go tswa ga kgotlatshekelo e be e tsaya tshwetso nngwe batho ba selo. Motho o kgona go kopa gore katlholo e busetswe ko morago kana e hetolwe ha e le gore e na le sengwe mo teng se e leng gore ga se a nna sentle, kana go na le sengwe se se tlogetsweng se sa tsenngwa mo katholong eo, kana ha e le gore katlholo ya teng tota ga e balege sentle mo go teng ambiguity. Ha e le gore gongwe ke ga sekai katlholo e ntshitswe e bo e bua gore motho yo o tsisitseng kgang o tla duela o a mo sekisang madi a kana ka 10,000, mme motho o tsisitseng kgang e le ene a batlang katlholo eo. Motho yo o balang katlholo ye o kgona go bona gore kana go logane go na le phoso, ka jalo ba kgona go boela go kgotlatshekelo gore katlholo ye e neng e dirilwe e ntshitswe yana e na le phoso e baakangwe, gore go supa gore motho o tshwanetseng go duela madi ke yo o sekisiwang e seng yo o tsisitseng kgang. Ye nngwe katlholo e leng gore e kgona gore e busetswe ko morago kana e hetolwe ke ha e le gore e ntshitswe e le gore bothe batho ba ba sekang mo kganyeng ye ba na le phoso nngwe ye ba e lebeletseng. A re re gongwe motho o tsisa kgang e le plaintiff a sekisa motho o e leng gore ke defendant, mme ha katlholo e sena go tswa ko morago e be go lemogiwa gore motho o ntseng a sekisiwa yo ga se ene o e leng gore kgang e tshwanetse gore boele kgathanong le ene. Motho o tshwanetseng gore a ba a sekisiwa ke o sele. Ba kgona go boela go kgotlatshekelo kana mongwe wa bone o kgona go boela go kgotlatshekelo a kopa gore katlholo ye e busetswe ko morago ka ntlha ya gore bothe motho o neng a tsisa kgang le motho o neng a sekisiwa ba ne ba le phoso, ba sa itse gore motho o tshwanetseng gore a ba a sekisiwa ke o sele. Ga go ntse jalo batho ba kgona go tsisa maikopelo go kgotlatshekelo gore kgang e busetswe ko morago mo go teng rescission kana katlholo e hetolwe. Mo gongwe gape motho o kgona go kopa gore katlholo ya kgotlatshekelo e busetswe ko morago ha e le gore e ne e ntshitswe a sa ta kgotlatshekelo, mo go teng default judgment, go gore kgang e beetswe letsatsi motho yo a ba a sate e be go ntshiwa katlholo kgathanong le ene, kana ha e le gore ke motho o neng a tsisitse kgang a ba a sate kgang ya gagwe e be e tshololwa ke kgotlatshekelo. O kgona gore a ba a etsisa maikopelo go kgotlatshekelo gore taolo kana katlholo ya
go tsholola kgang ya gagwe kana go ha katlholo kgathanong le ene ha e le gore e ne e le yo o sekisiwang e busetswe ko morago. Mme ha a kopa gore go dirwe jaana o tshwanetse gore a ba a dirile application ka gore o tshwanetse go baya mabaka ga pele ga kgotlatshekelo gore ke eng a re katlholo e busetswe ko morago kana e hetolwe. Mme mo teng ga application e o taba a tsentse founding affidavit. Mo teng o taba a tlhalosa segolobogolo jang ha katlholo e ntshitswe a na a seyo e le gore katlholo ye ke e leng kgathanong le ene kana e tshololang kgang go tswa gore ke mang o neng a seyo. A tlhalosa gore o tsile jang gore katlholo ye e ntshiwe ene a na a seyo ko kgotlatshekelo. Ga godimo ga mong a ba a supa gore o nna le mabaka a itsetsepetseng a e leng gore ke eng a ganetsa kgang ye. Mme ga ke re a itsetsepetse yana e se ka nna hela gore o batla go lwantsha kgang gore a e die. O tshwanetse gore mo teng ga affidavit ya gagwe a ba a bontsha kgotlatshekelo maoko a gore ke eng a re o na le maiphemelo a tsetsepetseng kgathanong le kgang e itsisiwang ke motho o mo sekisang. Pele ga kgotlatshekelo e ka dumela go busetsa morago katlholo ya yone kana go e hetola, motho o itsisang maikopelo a go hetola katlholo kana go e busetsa morago o tshwanetse gore a bo a sutegetsa kgotlatshekelo gore o hile mongwe le mongwe dipampiri tse tsa kgotlatshekelo o e leng gore o amiwa ke katlholo ye le o e leng gore ha katlholo e busetswa ko morago o tlabe a amega. Mme se se direla gore batho ba ha e le gore ba batla go lwantsha kopo ye ya go busetsa morago katlholo kana go e hetola ba nne le tšhono ya go tsenya kganetso ya bone. Mme pele ga re tsena mo kganyeng ya mabaka a ka hiwang ha motho a batla go hetola katlholo ya maintenance kana madi a tlhokomelo ya ngwana, ke kopa go tsenya sponsora sa me Gonega ke bua ka seminar e ke tabeng ke le tshwaretse mo nakong e khutshwane. A o batla go itse ka kgang ya boswa ka ga molaong mo Botswana? E ikgolaganya le rona ka puisano e re tabeng re itshwere ka di 12 tsa ga November 2022 ko re tabeng re itebaganya le molao wa boswa. Re tabe re bua re lebile batho ba ba leng mo lenyalong, batho ba ba iseng ba ko ba tsene mo lenyalong, ha e le gore batho ba mo lenyalong a ke le le thakanetseng kana le le sa thakanelang dithoto. Re tabe re bua re lebile bana le masika a mangwe jaaka batsadi jalo jalo. O ka ipeela phatha ka go romela molaetsa ko email addresseng e hilweng, mme ebile re dira gore motho a kgone gore a tsenelele puisano e go sa kgathalesege gore o ko kae, ka gore re tabe re e dira ka nama le madi mo go teng physical ebile re na le mo go teng virtual. Ha o batla go botsa ka gore o ka tsena jang mo go ya virtual, o ka romela molaetsa gone ko email address e hilweng. Ke ta sologela gore ke le bone teng le gore le taanywa sengwe se se mosola le tabe le nna le nako ya go botsa dipotso tsotlhe tse le ka tswang le na le tsone ka kgang ya boswa. Ha re tswelela ka kgatiso ya rona, ke batla go bua ka go hetola katlholo ya kgotlatshekelo e itebagantseng le maintenance. Mme ha ke bua yana ke bua ka kgang e leng gore e tabe e isitswe ko kgotlatshekelo gongwe motho a batla maintenance kana o mongwe a batla mo go teng access le visitation gore a etelane a bo a bona le ngwana, kana ha e ne e le gore ne e le katlholo e neng e ntshitswe e patagantswe le ya thalano. Ke bua hela ka ntlha tse di tabeng di itebagantse le dikgang tsa bana mo teng ga katlholo ya thalano, ka gore katlholo ya thalano ha go setse go ntshitswe kgang ya decree absolute ga gona gore kgotlatshekelo e ka tsaya kae marapo a go busa katlholo ya go hetsa lenyalo ka thalano mo go teng divorce. Motho o batlang go tsisa kgang a hetola
kana a busetsa morago ka tholo ya maintenance le go etelana le ngwana jalo o tshwanetse gore a bo a ya kgotlatshekelo a supa gore dilo mo botshelong ja gagwe di hetogile mo go teng change of circumstance. Ha ke ha sekai ha e le gore ngwana o nna le rraagwe mme go ntshitswe ka tholo ya kgotlatshekelo gore mmaagwe ngwana a bo a duela madi a maintenance e le 500 pula kgwedi le kgwedi, mme ebile a bo a etalana le ngwana gongwe mahelo a beke a ba a tudisa mangwe jalo le dikolo di tswalwa. Mosadi yo o na le teta ya gore a ba a boela ko kgotlatshekelo gongwe ha e le gore o latlhegetswe ke tiro kana gongwe tiro ya e berekang yaanong e fokoditse madi a amogelang kgwedi le kgwedi, gore a bue gore o kopa madi a tlhokomelo ya ngwana a fokodiwe. Ebile le rraagwe ngwana o e leng gore o nna le ngwana ha a ka itse a nna le monahune wa gore mme yo o ka re sepatšhe sa gagwe se oketsegile, o kgona gore a boele ko kgotlatshekelo a supa gore kana ngwana o godile mme yo tiro ya e berekang e mmoga madi a tseneletseng, ebile dilo tse ngwana a neng a di tlhoka bogologolo jole di oketsegile ka gore dilo di nna di oketsega kgapetsa. Ka jalo ke kopa gore madi a tlhokomelo ya ngwana a okediwe e nne 1,000 pula ha ke ha sekai. Ke gona le nako tse e leng gore o ka dirisa dintlha tse 4 tse ke di beileng pele. Kgang ya maintenance yone e kgona gore o bo o itsisa go leka go e hetola nako nngwe le nngwe, segolobogolo ga o kgona go supa ntlha e botlhokwa ya gore go nnile le phetogo mo botshelong ja gago mo go teng change of circumstance. Ke sologela ha le utile sengwe se se mosola mo kgatisong ye le gore le tantshala morago mo maranyaneng a harologaneng ko Facebook, Twitter le TikTok mo e leng gore ke bitswa Botswana Thinking Law. Le ska lebala gore le subscribe le rate gone mo YouTube le letse toloko gore malatsi otlhe ha ke tsenya kgatiso e ntšha le kgone go itsisiwe, mme ke tla le bona mo kgatisong e tlang. O siame. He can lead his audience into the scene he described.